Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyo Trap Sports and Cultural Club na Maulay Put Mauri, kan penlong ya ka fourth Maulay Open Arm Wrestling Championship Arhajar Arpuar, Men and Women hakalay tarik unok pra ha Polytechnic Auditorium Hall, Maulay Kantan Masar, Sherlong. Kani kalong kasir kabaningkong bakati kasenjuk kan penlong ya kani karinsan ya kun keti, kabahe na marha kipor kiba menshwa, na ju ayla tangi kinong ya shimbenta kiba tang na kati kathan. Di kumta kani kasenjuk kalaweri kinong ya shimbenta na kaleng kajela, wanwan ya shimbenta siya kani karinsan ya kop, barkalapun kreru, ya ki kusnam na kabenta kinong job. Kumbaka julong ngila ron ni kani ka tournament ka ni ka along ka team ka basa teh hek ki pas yes ki pangila ju kalong ki tournament penkong ba ka balai tengi iba ka kat banang ya ki sni ki po ba ki snem ni khna ki nang ya ki ba ki nang stna ni kani ka sports te di nama ka kadau ni iba imat liese kanang idon khamba shishu ya ka bangin amba in pen kham gran ya kani ka tournament di nama kata kadau kumbu julong itu ki snem ki ba ada ni silong na open Maulay kun tangkat tu kani ki bawan shimbenta na khap sorry te hende hakani ka sin ka ba menta de ka foot arm wrestling championship 2022 kalong ya ka bangi ong bangi ni khat bangi wer na baro hi ka badai na ka state jong ka Meghalaya laki long na Garwels ne Giant Hills ne West Coast Hill to boy nalo kam don dia ka no ti kata hi ka bangi kwa bangkan khamlong gran kham ipu ipi mama bun ki khna ki bodan sap hakani ka tournament ka ba kum ka amasling ken khna bangila banginjai kin tiu na kasnem shak snem Kerteng jonga de Parbis Royal Indo orang di ngari presiden jongka New Trap Sports and Cultural Club kaba headquarter jongi kedan ko mulai pemuri yakni klub mila sedang ngelu Arhajar Shko di yadil especially kade in arm wrestling man kasnem si pelong ni ka inter mulai dari klub jongi it is time part hadir ka pandemic arba arsnem in pelong kita ka mulai open kemudian in khot subhai wi district wi jela wi klub wi gym na porok sadong juga jela Meghalaya ya ban participate dakani by entry fees ru mission tang aspa kita kebanong hakalai tarik jong ni bulan Desember Arhajar Arpuar hapo Shillong Polytechnic Auditorium Hall po mulai ketemu sa di nak kalian klub jongi hingi khot subhaya barok kini milak kai amsing bulan hapo ka jela jong Meghalaya kinwan ban mission menta kanega open to all ka jong bang klub jongi penyak hakaba kandon di medals but yung job ada cash prize first but second bajot la state tournament mataus na majar minum syak su ban leka in aila kiwe ki ba kam kiu kalong podium mathamai ki ba ada ko kan kiu di first second kila di national player te in khat ki la job lima ki ki arnon in include no tang first but second dia baru khat in welcome ya ka menta tingin pagla man penlong ki disable nomor ba ka disable ko dan kam special table ni itu special table nyemdang dong ta tiwat Meghalaya arm wrestling ru baju penlang disable ti kalong baik in general baik ni khot subhaya baro khat kiba la ban yo sngo ni ngon ni nomor ni klub ni kamdei ka bala he dang ret tingin ang sedang he crowd ta tingin la ban rai kala masuk klub ni ban khamtam kala masuk kelas mulai bergoi rai kan nungin ai ngira decide ngin ai price money ti kan nungin ai kata tingin sekali pen sponsorship ni yo ngimo